Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo. Mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo habereye biteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi bifata ku munwa. Ibisambo 8 byaje gutera ingo zisanga 5 ariko binasahura bitwara ibintu biri mu nzu. Umuturage wasohokaga aje gutabara bahitaga bamutema, dore ko abaturage bagaragaza yuko ibintu bisambo byari bifite intwaro gakondo, ndetse abaturage inkuru bayibaze buracyaburira, dore ko bamwe twasanze banafite ibipfuko kubera ko bari batemaguwe. Ndetse umugore umwe yatanze ubuhamya avuga yuko bamwatse amafaranga ngo nayabura baramutema bateme n'akana ke. Ni inkuru yarishije abanyarwanda benshi cyane, ni inkuru yahamuye benshi. Gusa umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba avuga yuko 6 muri bo barangije gufatwa bagatabwa muri yombi. Umva uko abaturage bahaye itangazamakuru amakuru. Ubwo muri abo bari batabaye hakomeretsemo abantu 7, 4 bajyanywe kwa muganga, 2 bari ku bitaro bikuru, abandi 2 bari ku kigo nderabuzima, abandi bapfukiwe mu giturage kubera ambulance yari yaje gutwara abo ngabo. Tubatabaye baradutema bafite imihoro n'inkoni byaretsina kuko bagendaga bagakubita inuzi inzugi bakinjira, abandi bagasura amatungo, abandi bagatemagura. Urumva ko bari beshi cyane. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'ibyabaye, bavuga yuko ibingibi byabaye bitunguranye. Kandi ikindi bamwe mu baturage bavuga yuko ibingibi bitabatunguye kubera ko mwakano gace hakunze kubera urugomo nk'uru nguru. Bamwe mu baturage barasaba inzego z'ubuyobozi ko zakwegera hano zikahashyira umutekano ufatika, dore ko hano bahashyize irondo ry'umwuga riza gukubitwa n'ibisambo. Irondo ry'umwuga birangira risezeye ririgendera bitewe nuko bakubiswe nabo bakavunagurwa, abenshi bakajya kwa muganga. Hano haba ibisambo bitagira uko bimeze. Ahangaha hagakwiye gushyirwa umutekano wa polisi, ndetse bino bisambo byajya bigerageza kwirukanka bikaraswa. Bamwe mu baturage bavuga yuko babangamiwe na bino bisambo byiba ntibigira icyo bisiga inyuma, ubwo bakanakubita bakanakomeretsa, ndetse no kwica nabwo barica. Nibwo uyu munsi haje kuba amahano, baza gutera urugo, barangije barasahura batwara inkoko zisanga 3 n'ibindi byari biri mu nzu, ndetse baheraga ku rugo rwa mbere bakinguza, ukagera ku rugo rwa kabiri bakinguza, inzugi bakazitemagura bakazikura bakazirambika hanze, bakagutera ubwoba bakakwaka amafaranga, wayabura bakahita baguteba nko ku kuboko kugira ngo uyazane byihuse. Abaturage bavuga yuko bahuye n'uruva gusenya, bakubiswe abandi bagatemagurwa bitewe n'ibyabaye hano mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo. Ariko 6 muri bo barangije gutabwa muri yombi, abandi barimo barashakishwa kugira ngo nabo batabwe muri yombi. Ni ibikorwa by'urugomo bakunze gukorera hano mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Rukomo. Bamwe mu baturage bavuga yuko bino bisambo nibifatwa bizahanwe, ndetse banahanishwa igifungo cya burundu nibazagaruka muri society nyarwanda, bitewe n'ibyaha bakoze by'indengakamere byo gusahura, gukubita no gukomeretsa ndetse no kwica. N'icyaha gihanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Icyaha cy'urugomo, gukubita no gukomeretsa n'imyaka 3 ishobora kwiyongera ikagera ku myaka 5. Iyo wishe umuntu utabigambiriye ushobora kugabanyirizwa ibihano, ariko iyo wishe umuntu wabigambiriye uhanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yahamuye imitima ya benshi. Bamwe mu baturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko ryaza rigakora iperereza kwa bino bisambo, ndetse bakareba aho biba bakabimenesha. Ariko polisi ikorera mu ntara y'Iburasirazuba yatangaje yuko 6 muri bo barangije gufatwa bagatabwa muri yombi. Ongera unyumvire kano kantu. Ubwo narwanye nabo ntabwo namenye ngo ni bande, barabasore benshi cyane. Bankubise inkoni mu mugongo ihita ifata hano yagumya ko mfatiyeho umuhoro, n'umwana wanjye barambwira ati niba utaduhaye amafaranga turakwica, n'umwana tumukatire ijosi. Inkuru bayibaze burira buracya, bavuga ukuntu byagenze, basobanura akantu ku kandi. Inkuru zari zabaye nyinshi, ariko bamwe mu baturage bavuga yuko ibingibi byabaye kuri uno munsi ku itariki zisanga 22 z'ukwezi kwa 5 2026. Ibi bintu nibwo byabaye mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba. Rero ibi bisambo bikunze kwitwikira igicuku bikaza kwiba, kandi ikindi bivuga yuko bidatinya n'inzego z'ubuyobozi. Akenshi bakunze kwiba hakiri ku manywa butarira cyane, kubera ko nta kintu baba bikanga, nta n'ikintu baba bikekaho. Kandi ikindi bavuga yuko nyuma yo gusahura banasambanya n'abantu ku ngufu. Hari ukuntu bajya kwiba ahantu bagasiga basambanyije n'umugore waho. Ni ibintu biba by'ingarukamwaka. Bityo rero abaturage barasaba inzego z'ubuyobozi yuko hano bahashyira umutekano
umutekano uhagije usesuye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba avuga yuko 6 batawe muri yombi, abandi bari gushakishwa kugira ngo batabwe muri yombi. Ni Kidasamura TV Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo. Mukomeze mugubwe neza, Imana ibarinde. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.